lentuh ribarit. Sebelum badalen tuman aman sobong na apa bada orang sing ngoca alhamdulillah ya Allah paring iman aman sobong nang tenang tinggal beri len tu bahengak ka Allah kapi mator si pangeran dadi beun setro enga kang kok usaha palen du gelu ya pola cek palen dua benar bae male engak kang kok terus lha nika para hadirin dadi kaula ajunan sebelum engak lebat musibah tore badana nikmat nika ke engak ka Gusti Allah male tak parlo kaula ajunan engak lebat musibah jelas iki reng matur nika jaga ban Allah nyon sapa ora Pak siapa yang berhasil menjadikan kolab raksasa pabrik rokok besar senyaman gudang garam nang Indonesia mun benih reng matur gudang garam menjual rokok cek larang reng matur akabai TV yampongnya ben reng luar mak nyaman akhirnya jual keluar kia sopung gudang garam dari 5 triliun teti 900 miliar teti 500 miliar capok sira capok reng matur Alfamaret Indomaret ngitek capok reng matur toko Pak Lekor jam di reng matur mak nyemak ke menteri soro larang Pak menteri reng matur muka Pak Lekor jam tak bisa jika semuka terus pergi kiamat kiamat ki muka setengah hari kok tore reng madura nih kayak jaga bon Allah ampun cecak mengecak panjenengan tak usah sampai ke Jobo lempas dari Suramadu orang hidup hanya untuk bekerja di sana Pak reng madura kol belu ki kopian kol sangaki nyemprot manon sampurna amulot romaan amulot benih pengacur romaan amulot kopi orang umroh sajian banyak bener tak bener cak makecak reng madura nih ampun reng madura nih kayak jaga ban Allah lemakin sebab nah apa sebab reng madura nih kayak jaga ban Allah karena reng madura didik sareng para ulama kaanggui terus engak karamuun sebode ilmu tanah Pak tidak ada satupun acara yang madura nikah selepas kesambungan ke bangsa poten gula lestari madepa itu lima Pak kelebun ribarin orang seodi neng atas bumi ramuon bode lem bumi mon ramu seringe seram ramu seringe putok setas bumi bekal nyelbi kalaban sampurna inilah rahasia na orang madura ana apa reng madura nih mak sampai mungkin jaga ban Allah karena reng madura didik sarang ulama kaangui terus bung nyampung ke bangsa poten jadi beda dua hal si tidak boleh lepas dari remoh kaula ajunan situng niatin molot dua niatin rebana banget sepo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahil mutafarridi bil wahdaniyati wal baqa summa salatu wassalamul akmalanil atammani alal habibil mustafal mujtabal muttaqa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibi arwahina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin al-ayah wa qala fi ayatin ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima wa ba'du ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wa sana'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u laulaka ya zinatal wujudi ma taba 'aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi
ulama anal kurama wa masyaikhana al-a'izza, ajunan semulja sesaja para alim, para ulama, para masyaikh, para guru, sesaja guru-guru abdina ajunan sehadir malam hari semangken sedek kesesaja na abdina amulja aki utamaipon ajunan semulja Kiai Junaidi Rahmat, ajunan semulja Kiai Haji Fauzi, ajunan semulja Kiai Haji Azari, ajunan semulja Kiai Haji Suhaili, terjugan saja para kiai, para masyayikh, para guru selain senyona sapora karena talebat buduna abdina sehingga abdina tak bisa nyebut asma agung terjuga asma sampurna ajunan situng persitunga, namun hal kak dinto tak ngurangi dak karena sehormat terjugan takzim abdina dak ka para ajunan saja sedak kesedaja na abdina amul jaaki torgemu ke kesedaja na terus iparingana lancang umur berkat umur seorang Allah subhanahu wa ta'ala sehingga barokana karatuna beliau sedaja dak ka Allah, barokana ilmuna beliau sedaja para kiai, para masyayikh, para guru, barokana doana beliau saja para masyayikh, para guru kemuka sarang Allah ipakili ada ka kaula ajunan saja sehadir kak dinto sehingga kaula ajunan saja kak dinto terus iparingna kalancaran, kemanfaatan, keberkatan di dalam saja urusna abak sarang Allah, amin Allahumma. Si abdina amul jaaki Bapak Kepala Desa Lempung, Bapak Kepala Desa Lempung, ajunan simulja Bapak Haji Khairul Anwar, terjugan seteja perangkat sisa epon sedek keseteja na abdina amul jaaki kemuka keseteja na juga terus paringna tambahan kemuliaan sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga dan ke seluruh anggota mitra paguyuban lap alap ini dan gula ngereng kainto ngereng kiai ki puru sambutan pada mitra paguyuban lap alap pon apa kak dinto anu iki pon apa perkumpulan yang bergerak di dalam bidang sosial kemasyarakatan iki wah kayak cek saya apa kayak juga termasuk saya ceraki sareng Gusti Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, gulaban sampean montero eka belas na ben esena langi maka gulaban sampean usaha belas dak ka esena bumi. Makatan gula cek bunga namun pada perkumpulan yang bergerak di dalam bidang sosial kak dinto sesuai sareng saya juraki sareng Gusti Kanjeng Nabi dawuh Kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, manusia saya paling bagus nikah saya paling amanfaat ke orang lain, benih saya paling alim, benih saya paling sogi, benih saya paling pinter, benih saya paling ganteng, benih saya paling kuat benih, tapi saya paling amanfaat ke orang lain. Rupanya dalam urusan amanfaat ke orang lain kan itu para hadirin kaula ajunan bisa ngagungin kenceran haji mabrur sabenernya dalam kitab Nashihul Ibad dari saking rajo na kenceran na abak bisa aku nada ka orang lain kaya saya bulangaki sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katipun apa dapun Gusti Kanjeng Nabi man asbaha sapa-sapa orang seja kekulakku lam yanwi dzulma ala ahadin tak niat nyakenna tak niat ngani aja ada ka orang lain mi pas bada orang cek kekulakku tak niat lak nyala ada ka orang lain ufiya majana dosa-dosa na saporaban Allah. Tak cukupkan kain to para hadirin. Waman asbaha ban sapa-sapa orang saja ke kulakku yanwi nusratal madlum aniat nolongin orang seekania aja orang wa qada'a hajatil mu'min ban aniat nekani mateka hajat orang mukmin ternyata nasi sami mukmin napa dawuh Kanjeng Nabi kana lahu minal ajri ka hajjatin mabruratin orang jiria seketika itu langsung andi kenceran haji mabrur. Jadi ropana bisa kaula ajunan haji mabrur sabenernya. Kalaban pun apa? Kalaban jaga kulaku aniat nolong na orang lain, aniat mateka hajat orang lain. Tak perlu mulu para hadirin, tak perlu mulu. Tak kosa-kosa mengeluar uang obeng 10 juta 5 juta tak usah. Pokoknya aniat nolong na orang lain.
Makanya banyak anjuran dari ulama sedekah subuh dari saking apa nak? Dari saking rajin kencer na orang sejaga kulaku dalam keadaan aniat nolong na orang lain. Kayak para hadir. Dari rumah tahu selalu nguluk panjenengan Pak Laking tak nemu orang saya tolong na kulaku kisah. Aja ke kulaku leng-leng siapa ya tangke sekening tolong iban sengko. Aleng-leng ternyata pada tetangga na lampu naromana kita ipaten ya Allah pokok benyaan abin listrik ke lampu tang tetangga ya ceyak lah tera nih serban kau tolong nama maten lampu metek sekakal cetek haji mabrur abang nih kau dari saking rajin genceran manfaat dak kau reng lain kayak saya ceraki serang Gusti Kanjeng Nabi itu dan gula ikut mendukung norok ngapunga ben norok adu akhir dak ke Gusti Allah kemuka paguyuban lap alap kaento terus paringna eksis manfaat sareng Gusti Allah ngereng dukung siap tina amul jaaki sesaja para hadirin onjangan boleh datang ke sedak ke sesaja na abtina amul jaaki sekemuka ke sesaja na juga terus paringna tambahan kamuljaan sareng Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Salah stare na abdi nang nguncukaki sesaja macam rasa poci tor sesaja macam rasa syukur daga Allah Subhanahu wa taala atas sesaja nikmat sebarengaki sareng Gusti Allah sesaja na hal-hal seikeres nyampornaaki dalam kaudian kaula ajunan para hadirin ngireng mator sakalangkong epon ngireng terus aki atoraki daga Allah Subhanahu wa taala jabu ambu kaula ajunan asokor daga Gusti Allah supaya nikmat sebarengaki sareng Allah bisa terus tambahin sareng Gusti Allah amin Allahumma karena orang paring nikmat sareng Gusti Allah muntero terus sajian atamba muntero seraa terus sajian tambah naban Allah syarat disitung napa sokoren kaula ajunan paring nikmat sama nikmat muntero terus tambahin ban Allah syarat disitung sokoren nikmat sehat muntero kesehatna seraa terus sajian sampurna sokoren nikmat lancar rezeki nikmat keamanan nikmat kenyamanan saja sekerasa nikmat ben abak ngireng amator sakalangkong daga Allah bitalafut alhamdulillah la in syakartum la azidannakum anapatan kula mak motor ketika itu para hadirin sebab orang gak dinto cek benyan para hadirin lep tasalep dalam masalah urusan nikmat kaula ajunan sareng Allah paring nikmat para hadirin tujuan epon Allah paring nikmat dak kaula ajunan supaya nikmat sebede ka ieu para hadirin sajen ngibe kaula ajunan tambah semak dak ka Gusti Allah paring nikmat sehat supaya kesehatan sajen ngibe tambah semak dak ka Allah paring nikmat lancar rezeki sama nikmat sareng Allah paring akidah ka abek supaya nikmat nika sajen ngibe tambah semak dak ka Allah ngastete para hadirin bila badana nikmat nika tak bisa ngibe sajian semak dak ka Allah nikmat sehat naudzubillah tak ngibe sajian semak dak ka Allah lancar rezeki tak ngibe sajian semak dak ka Allah ngastete para hadirin kenikmatan ka ieu ban Allah ampo cabut pas genteen musibah nyatana gula ban sampean cing lapone beriin musibah pas engak ka Allah mun perpane beriin nikmat tak engak ka Allah cing beriin musibah pas engak ka Allah bener tak bener lentuh ribarin sebelum beda lentuman aman sobong napa bada orang sing ngojo alhamdulillah ya Allah paring iman aman sobong nang tenang tinggal beri lentu bah engak ka Allah kapi mator si pangeran dadi beun setro engak kang kok usaha palentu gelu ya pola cek palen dua benar malah engak kang kok terus lah ni para hadirin dadi kaula ajunan sebelum engak lebat musibah tore badana nikmat nika kebe engak ka Gusti Allah malah tak parlo kaula ajunan engak lebat musibah jelas iki ka iya Syekh Buaki sareng Syekh Nawawi Al-Bantani Estona dalam kitab Salalimul Fudala katipun apa dabun beliau hamdulillahi amanun lin ni'mati 'aniz zawal orang bisa muji dak ka Gusti Allah kak dinto minangka amanul lin ni'mah minangka naleen abukel dak ka nikmat aniz zawal sapa je nikmat ka ieu tae pon dut boleh sareng Gusti
Allah. Mun pon badana nikmat ngiba kaula ajunan asokkor, badana nikmat ngiba kaula ajunan dak ka Allah, maka tak parlo kerana kaula ajunan paengak lebet musibah. Jelas iki? Kamu kemanfaatah. Salawat saran salam ngireng terus aturaki dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kamu kekalaban badana salawat aba kaula ajunan tak namung ngaku tati umat Gusti Kanjeng Nabi, tapi juga kamu ke kaula ajunan iya kuat sareng Gusti Kanjeng Nabi sebagai umat sehingga kaula ajunan bisa ngoleh syafaat atau pertolongan atau pembelaan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai ki odi nang alam dunya korsokor pagi nang akhirat. Amin Allahumma. Para hadirin kaula ajunan samangken kak dinto sanaos ampun la masuk ke bulan Rasul ki pakun bae amolot du sambi tak tobuk panjenengan amolot para hadirin. Jak moloten la sebulan benteng amolot nika ki lempas ke bulan Rasul ki pakun amolot. Ka dinto jepon amolot benar iki pun malam iki. Alhamdulillah. Apa geng lora mon amolot nang bulan Rasul kita apa napa. Mak boleh gun bulan Rasul, bulan tak epe tak napa punten. Bodoh orang kadang saya fanatik enten nyon sepora bagus nih ka justru engki panjenengan ngagungin acara pona Pak Abi Saos. Mun terus sajen mantep ekaterema na sareng Gusti Allah, talpe aki kamulot. Tak masalah sabek paringi judul nang undangan, misalnya mulang are. Acara na mulang are na potra nang undangan otaben niat panjenengan paringi judul acara dzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus walimatul aqiqah sepanika montro sajen mantep ikaterema ban Allah. Sebab napa para hadirin seahubungan ban molot nika sobung ketolaan sekali ban Allah. Ibadah selain Allah ki ngolatin saya rasa alaqo pasah Allah ngolatin saya rasa apa asa mun tak ikhlas sekoni nilai mongku Allah. Bahkan pada istilahnya orang apa sana kun karela para ben pelkan apa karena orang siapa segala tak bisa aja gele sana orang maus Al-Quran montro ke alam troya lemah orang riak troya besakina orang troya kedingakina orang sekoni nih lah ya. Jadi mon ibadah selain Allah ngolatin sera se alako kecuali solawat mon solawat Allah tak andi urusan ben sera se maca. Saya boy bojingan sekali, rampok sekali, maling sekali. Mun solawat saya baca pakune katerema sareng Gusti Allah. Nikah hebatnya solawat. Sebab napa? Sebab Gusti Allah ajanci dalam Al-Qur'an, "Wa rafa'na laka dzikrak." Apa-apa isi hubungan ban-ban Muhammad ben sengkok mesti beri yang kualitas yang terbaik. Solawat emaus kaula ajunan, solawat tejat lakarat tu ka Allah. Maka Allah tak urusan ban orangnya saya bisa saya maca. Jadi mon solawat Allah tak ngolatin saya rasa maca, tapi ngolatin saya rasa keremin. Makanya bodoh. Qasidah kaisa moyen ketika itu. Adimis salata alal habibi Muhammad, faqabuluha hatmun bighairi taraddudin. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata alal habibi Muhammad. Roster sebaan asolawat dak Kanjeng Nabi karena senyamana solawat qabuluha hatmun. Katanya mana solawat nikah wajib bi ghairi taraddudin tidak diragukan lagi. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Pak amal-amal gula sampean selain sedekah, puasa, salat, maus Quran bencam sama aja mah. Bainal qabuli wa raddiha bisa terima bisa tolak illa salata alal habibi Muhammad mun solawat sobung jaretana solawat nih kayak tolak. Jadi guluan sampean andi acara apa bisa sebuareh misalnya talpe aki ke solawat acara dzikra maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul sekaligus sebuareh ini kah lebih mantap eka terima nah dak ka Gusti Allah. Sanau sebenilan molot lora sanau sebenilan molot leun tak kepek leun pon apa bisa sebab apa bodoh kadang orang suci fanatik kok. Wah mon benilan molot tak kau besar molot. Bodoh kadang mon tak molot agung tak molot. Wong kau usah molot. Ara apa kek mau usah molot nang molot agung bon. Mak le tepak kelahirna Kanjeng Nabi. Tak kira tepak. Sampean teka molot nang molot agung sekali. Tak kira tepak kelahirna Kanjeng Nabi. Malam tanggal 12 molot agung hari Senin. Malam tanggal 12 tak kira tepak. Apa? Kanjeng Nabi ini kalahir kol telok sebelum subuh
moncet moncet patepak ongku kok usah tepak kalah ya toh re Banjari Abul Huda kaya oncang ngono mah bada molotan kol telok mungkin bah datang kaya ampun selanjung tahun mohon palo kaula ajunan kaya amolot karena bada jare ta Pak ya Allah ya Allah ya Allah asmana Abu Lahab ni ka Pak ben Allah nang Al-Qur'an innas jak tetia esena neraka jahanam Abu Lahab ni kata dia sana kata Allah in kana hada kafiran ja'a dammuhu bi tabbat yada fil jahim mukhallada ata annahu fi kulli yaumil isnain yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada Abu Lahab saos seben Allah yennas kalaban tebu tabbat yada abi lahabi wa tab fil jahim mukhallada salanceung Abu Lahab bedenang neraka jahim ata annahu berderiwayat si ada buaki Abu Lahab kaya pen are Senin nang neraka siksaanai korangin ben Allah anapa lisururi bi ahmada karena Abu Lahab ni kabunga ibuk lahir Gusti Kanjeng Nabi Abu Lahab amulot Pak ibuk lahir Gusti Kanjeng Nabi dadi caritana Abu Lahab ni ngagungin budak asmana Suwaibah al-Aslamiyah ibuk lahir Siti Aminah Kanjeng Nabi lahir Suwaibah ni mator ka Abu Lahab para panjenengan senyamana Aminah samangken ampun lahir probo ya lake seneng Abu Lahab seneng dari seneng bae mardika agina bon kok dari seneng lahir Kanjeng Nabi ebek to lahir Kanjeng Nabi nah apa Pak Abu Lahab seyennas teti esen neraka syafaat ban Allah teragi ka neraka Pak bayangkan mun Abu Lahab reng kaper saos bunga lahir Gusti Kanjeng Nabi syafaat teragi ka neraka famaddannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida pas katipona papole menabi akad ditengkule sarang panjenengan orang Islam orang iman bunga lahir Gusti Kanjeng Nabi benih kuneng hari Senin benih kuneng bulan Molot salanjeng tahun guleban sampean bunga lahir Gusti Kanjeng Nabi insyaallah tak kira beda apa neraka ting nyeting dak ka kaula ajunan sallu ala nabi Muhammad orang tinggi kocak tak kira beda apa neraka ting nyeting katon tak pate yakin polan abon apang ras masa abdina teti esena swarga ja abdina tompokna dosa Pak nyon sapora mon aben tak dosa ka amma bodo manusia sita andi dosa teretan sita andi dosa ni kana mung Gusti Kanjeng Nabi mon ki anyama manusia selain Gusti Kanjeng Nabi tompokna dosa namung jak ter kobeter teretan guleun sampeyan ni ka makhluk swarga Nabi Adam ni ka pertama kali iciptaban Allah sabe swarga dari swarga Nabi Adam pa keluar sabe dunya Nabi Adam tak pernah oneng karobana neraka cecimon koca amule sesaungguna ni kana potona Adam mule sesaungguna ki mule ka swarga teretan beni mule ka neraka Nabi Adam tak pernah oneng karobana neraka tina foto na ada mo ne ko ja mule sesaungku na mule ka swarga mun ka neraka benih mule teretan apa benih nyeper mau nyeper gula dari compok ke kanto ke kepo nyeper polan sajalur benih nyeper Pak mun ka neraka ni kenapa nyelang positif mata ko ja nyelang tore mun kelakuan swarga Pak adikir mau solawat bi tibian kowes sabaraha hadirin kelakuan swarga adikir la ilaha illallah kok bisa asolawat bi tibian kok mun kelakuan neraka coba orang arasanan bisa arasanan bi tibian tak bisa butuh kancak manyang sarada iya neraka ya boleh boleh orang entar ke masjid bawa ada orang entar ke masjid usah tak ngitek tak kok itu orang beda sabu sampurna ngangkui kelampi paling soko asurbanan aminyaan orang mangkade ke masjid kelakuan swarga kayak mon orang entara ning teng sanyon tetangga nang ngitek tak ngitek Pak mak nyang sarada iya nyang sar teretan kelakuan swarga kelakuan kebagusan ketika iya kamu pada seekarcis Pak panjenengan sampurna peleman maren ning teng berkat ki doerin bencam sama macam mon kelakuan neraka kadang ki usaha ngarcis sepeda ki karcis kadang ki usaha nyawer mak larang da iya neraka re tore Pak oleh tiam oh kadinto kan namung kalakal na ajunan lora benten minta dalil men tore orang mon ala ko bagus Pak gen akretek pone genjer ban Allah dia ngomong kelakuan bagus engkau terus antara ke pengajian romarin terus ngidingakina ternyata bila mangkat dapat terana mular sehingga panjenengan tak bisa berangkat genjaran positif kayak
Kayak mau kelakuan coba, engkau deki tengah malam jaga teroleng ngeleleng ngading tetang kemik beda sekening kebo. Gula tak cerita rengkan je, mau rengkan je aman, yakin tan gula aman, tan tak aja aman. Lain ampun pak, lain dari ekiain, lain dari pemerintah, lain dari reng orang ampun. Aman, bener ini? Aman pak, tak kira sobung nap, tak kira beden apa dan alhamdulillah terus pareng na aman ban Allah. Angkan dulu cek kenceng, cek bunga namun ngesek kan tu nih, alhamdulillah paringi kau besaban pangeran, ya Allah. Terus ini? Pak, mun kelakuan bagus, kena kertak pun kencer ban Allah. Mun kelakuan coba, pak, beda orang kok deki tengah malam jaga teroleng ngeleleng, ami beda sekening ke dintan tetangga. Ternyata sedekin tengah malam matangit deburung semangka sobung pak, tak catat coba ban pangeran. Tore, mata apa ada nih kak? Mun kelakuan bagus kena kertak pun kencer, mun kelakuan coba ki kertak enten tak catat. Nika artinya apa? Guluban sampean ban Allah apa lebih gampang tadi esena swarga karena guluban sampean makhluk swarga. Jelas? Cedabun Allah rahmati taglib ghadabi. Tangka bula engkau recet andi sifat bentuh dawun Allah. Keng mon beun nyander aja nyander katang sifat bentuh karena engkau andi sifat rahmat senyalep dek katang sifat bentuh jeria. Mon nyander ke rahmat Allah pak. Kaula ajunan cet raja dosa, tapi kaula ajunan nikah raja dosa bisa pak ngaule pangaporan Allah, ngaule syafaat Gusti Kanjeng Nabi. Du sambi ka amma pak bodo manusia setandi itu. Mun ki anya ama manusia selain Kanjeng Nabi nikah sateja tompok natu dosa. Kengkun siapa nih kepas katipun apa lo ramon raja dosa saya masuk surga kan beda istilah na orang mate husnul khotimah dosa-dosa na isa pora ban Allah terrejeki na kaula ajunan cek gampang Allah nyapora dosa nih kata tigulaban sampean payakin debun Kanjeng Nabi boleh kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba tang umat ria kapi bakal dadi esena surga kecuali orang-orang setan anda nih kawan karena guluban sampean ende na pantan sida tiasana surga sebenarnya kadang ada orang ngocak engki lora mon mate dalam kebodaan iman mesti tiasana surga keng polamik nyeper dimen kan neraka ki mon panjenengan nyeper ya toren pak ya toren mon gulen apa mak perseper sallu ala nabi Muhammad nih kasafaatu Gusti kal banyak sekening anda lagi benabek kadang orang ini ketak patah yakin tak patek sadar jeabaan makhluk swarga guluban sampean mak ingat gela pak cek kun orang cek kegulakuan niat nolong na orang lain landi kenjaran haji mabrur pak empon luar biasa pangeran nih apa yang kenjaran boleh kenjaran orang amolot nih katore orang mau sholawat Isitong saat Kanjeng Nabi ini kamadabu sallallahu asran liman shalla alayya marratan wahida. Mun bada orang yang solawat kasengkok sekalian ban Allah ibalis sapolo solawatan bayangkan Pak juguna solawat sekalian gula sallallahu ala Muhammad ban Allah langsung ibalis sapolo rahmat yang kak sapolo derajat paringi sapolo kabagusan sapolo dosa pamangki jalan keluar sapolo karawatan orang asolawat sekalian ke Kanjeng Nabi ini Pak. Mak bisa cek rajun siapa nih kalau ora kencurna orang asolawat ke Kanjeng Nabi karena pak sobung ibadah selebih tandes daripada solawat kain to Al Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi kak dinto ada buaki kak amma boda ibadah selebih tandes dari solawat pak satu-satunya ibadah sekusti Allah tibi norok ngalakonin malaikat epakon norok akiban Allah mayuk malaikat norok aki ko asolawat ke Muhammad orang mukmin epakon agabung sarang Allah kun solawat ka iya pak Salat Allah tak salat, puasa Allah tak puasa, zakat Allah tak puasa keng mun solawat, Gusti Allah tibi asolawat, malaikat epakon noroaki sarang Allah asolawat, orang mukmin epakon agabung sarang Allah asolawat daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badai selebih tandes dari solawat, sombong teretan. Ebakto Kanjeng Nabi madabu sallallahu asran liman shalla alayya marratan wahida mun bada orang asolawat kasengkok sekalian ban Allah ibalis sapolo solawatan dabuna malaikat mereksanin Kanjeng Nabi ya Rasulullah hal dalika liman kana hadiral qalbi dabuna ajunan mun bada orang asolawat ka ajunan sekalian saos ban Allah ibalis sapolo solawatan Guste pon apa sa ibalis sapolo kak dinto isyarat aki harus kalaban ate si asampung dabuna sahabat napa jawab na Allah jawab na Gusti Kanjeng Nabi la bal likulli musallin alayya ghafil anja sahabat bahkan cek saking bodo orang asolawat kasengko ate na sambilop pa ate na ta sampung ajri oleh balesan sapolo si dari Gusti Allah sallu ala Nabi Muhammad
enteng lagi sholawat kayak para hadirin ampun nih kak bodoh si paling wah masya Allah cek raja na gencerna orang mau sholat selama entar ke sholawat tu para maka gula ban sampian dalam acara pun apa bisa senga cek pelepas dari kanjeng Nabi maklek kata remah sarang Gusti Allah nikah mah entar sholawat nikah tore anak apa orang mau amoloten nikah beda aing mak ibuka beda anu mak ibuka sama nikah para hadirin tepuna ya Allah tepuna Al Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab I'anatut Talibin ma min muslimin qara'a maulidan nabi ma min syahshin qara'a maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin aw syai'in akhar minal ma'qulat tak ada orang Islam semaus maulid semaus sholawat dek kacem sama macam ada eren illa dhaharat fihil barakah kecuali dalam teeren kini kapadeng barakah raja barokah ada eren molat jadi saya kati malam mangken nika panjenengan kak dinto kan amolot saben malam misallah panjenengan amolot deh pah ngagem berkat mataan cek pamata kapi pabodet sekening deer boleh karena dooron maulid nika cek rajan barokah barokana bila deeran maulid ni kayak deer ban guleban sambian masuk ke dalam tabuk maka deeran kain to fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu liaqilihi maka deeran semausin molot masuk ke dalam beton ni ka akelujeng pak tak le kele orang si adeer esa ora ban Allah nikah deeran maulid nikah kan bade jeruk bade kelengkeng kayak alhamdulillah kayak parengaki ka trapotrana parengaki ka keluargana raja barokana karena janjina Allah dalam Al-Quran pokok si hubungan ban Muhammad mesti ban kau beri kualitas yang terbaik jadi marena enggak yang kain nase panjenengan coba kari ke saraja barokana engki misalnya bade karena sabo ka lempur ka tebuk ta peleman guleng aku ngembah pak nang pelumpungan kan to tak pernah tinaan deeran molon nih kapan hadir peleksanin bian kareng pelumpungan saya bisa oh sioning kambaten gula kasohor kesuyuti ini kamun rabu ke acara mulot tak pernah bede deeren akarin nangi pereng pak muste kapan bede karen muste sabo dari sajian raksa keng rajin barokana deeren mulot jadi sampean cek sampai pak akarin mun bede solawat nang ajaran keng anu keng cek pak usai kapi kadang bede si tak ning usai pola nah oke nggak napa deeren saya bede pereng kesah mana suka lemun kas cek pak usai kesah le bede kan kadang bede pereng iki pak amun saya beti styrofoam ketika itu fakta paleman karena deeran nang acara ini kepada macam dua situng parengaki dalam rangka tamlik oleh fakta paleman debak kelorong jual tak masalah kayak seneng plastik kadang nang tas lah kayak mun saya beti pereng kasa bede kadang buat beti pereng beling mun saya beti styrofoam enggak ya juna panjenengan lah kayak fakta lah kayak mun saya beti pereng kasa hokoma ibahah hanya boleh dimakan di tempat monede ere tempat makai patah dia tak masalah keng mone fakta paleman tak oleh kasah ingat ibu de toples kasah tak apon ya tore ngireng ya tore maksud ya tore buni pak ya tore osai ya tore deer jadi beda dua hokoma tamlik ban ibaha mon se tamlik oleh ke boleh mon se ibaha hanya khusus dimakan di tempat oleh fakta pak kecuali berdetatan deh bahwa tuan rumah nerida ya wakun rida lah jala yang kaki tak mesti pak tak mesti tan karena kadang ki berde sedentos karen ke siapa engki itu umma kareng depor itu umma kaselong nolongin siapa nih kata retan engki jauh tena tinggal acara mari kesa bila pon la ereng kesen kadang tuan rumah ngocak dok karen sekali lah berarti kan ki dan tas karen nak ayat teretan jadi senau supon rajo barokan deeran maulid setak ning bektah tak oleh fakta pon bila maulid emaus ka aing pas deer ban gula ban sampean dakhala qalbahu alfu nuri wa rahmah masuk ke dalam ate saya burak terak ban saya burahmat Gusti Allah wa kharaja minhu alfu ghilli wa illa keluar dari ate kaulun ajunan saibu penyakit ate ban saibu penyakit seperti di dalam ate keluar satu jabarahan terus terakhir wa idza quri'a maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukah emaus ka obang bade kadang nang molodan nika orang adu obang gingkun obang 2000-an sakadang
paling banyak 5 ribuan. Kayak saya maksud Pak, apa orang remong kunda pada atu umah pesema atu 2 ribuan mata para jadi kayak seben bukan nominalnya yang dimaksud. Bila obang emausin molot efek tapaleman papolong ban bada ban obang selain saya beda compo daharat fihil barokah obang kini kabakal teti obang barokah wala yaftakiru sahibuha orang si andi obang kaya tak kira papakir ban Allah ya koralak ko Pak. Ya mau talak kok pakai nganti lagi usaha dan doa kan kayak minangkat doa ini keparlona nyotok motor nih kayak sotok motor aja lah nak abana usaha gali mun kepa mai sotok ke sakrosak bisa sotok tangki sambil ala ko ngadetin sambil adu ayo jek kun ala ko mololo mun ala ko mololo ya tampo tak pareng ibn Allah anak pajak tak minta bodoh orang ala kuat tahunan tak lem soki tinggal pona tahunan adu anyon kalau Gusti abdi nampun 10 tahun kain to ala koma tak lem soki mator saya pangeran tiba ala ko mangkat kata roa mangkat ka tampe keng terus soki abu jono Gusti engkau ku tahu siapa tak minta kun la ala ko lolo tak doa beneng ko ban mangkat kata mangkat ka tampe beneng ko sangku keng kengku ban sangku keng gabut iban kota beri cita minta jadi sambil alako sambil minta janji aku nalako mololo sambil minta ija kun minta mololo benta pangkibon ke nyon sampung doang tino nyon suken tak alako tak bisa unta jelas yang nah obang kayu para hadirin bila papolong ban obang selain maka obang kayu vokal nacu wala tafrugu yaduhu bi barakati maulidin Nabi SAW orang si andi obang si mausin maulid kaya tak kira kosong astana sarang Gusti Allah dari obang barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak maksud cepah ke beli rokok ceran kaisa cepah ke beli kopi kaisa iya si andi barung si raja barokah nawa nika sallu ala Nabi Muhammad nika urusan maulid ong kuno ki banyak saya pada paten gula kin takwa abid kelu Pak darawan dua aki kait tinggi pola nika cek penting gula nika pada ban abah Pak abah gula kisah inti suyuti nika almarhum beliau nika mun acara ngak nika tak kosokan bid abid sampai gula ngiding tibi dari tatangke gula nika kopeng gula nika ngiding tibi Allah mun anu cek pareng aki karasa inti kuat can tuan roman anapa sekecek geluh can engki ngiding tibi gula anapa abah nikah mak tak kesokan bid abid karena mun ngak gula mangken nika gula nika supir Pak mon supir yang bijaksana nih kada remah make jemaah nih kakasokan terus Pak supir terus keng beda situng VS na motor saya juga me Pak usaha ambu Pak asli nih kak nih mon supir saya bijaksana juga me Pak supir saya lain terus Pak tak bisa usaha ambu mon Pak kun maksa terus Pak abu kemi sa motor Pak oke jadi mon beda si juga me amit nih nih kan nih supir yang bijaksana keng punten penggula mada Pak dua aki nih kak juga penting Pak. Pertama kaitan ban maulid anak paten kula menyarankan untuk saja nape talpe aki kanjeng Nabi Pak ternyata Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari bun adaan alam Pak mulai dari bun adaan Allah akabai alam nih sampai bun budina alam ternyata jalan keselamatan nih Pak bedenang orang-orang sinalpe ka Gusti kanjeng Nabi sebelum tadi Gusti kanjeng Nabi Muhammad Nabi Adam nih kan nyoon sapora ka Allah lebat Gusti kanjeng Nabi Pak ya Allah bihaqqi Muhammad ighfir dunubana Gusti kalaban kamuljana Muhammad sapora aki abdina nang itafsirna ayat fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih ternyata Nabi Adam si asujud ka Allah nih ka Pak nyoon tolong lebat Nabi Muhammad pereksanin ban Allah Adam dim mabaan kenal ka orang si anya Muhammad jak Muhammad kita eka kebay ban seko napa jawab Nabi Adam bakto abdina aw nga kalangi Gusti nang ilangi beda tolesan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bakto ajunan nyerop aki roh abdina aw nga kalangi nang langi beda tolesan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak kira Muhammad kak dinto sarang ajunan panalpe papolong sarang asmana ajunan mun tak keng Muhammad kak dinto orang mulja ungku napa jawabna Allah sodakta bener ba nada polan jeri sapora atu sana keng kengain mun tak keng bola Muhammad tak kira kebay ban sengko sallu ala Nabi Muhammad ternyata Pak benih namong Nabi Adam senyuon nalpe kakamulja na kanjeng Nabi
termasuk semua nabi, semua utusan. Olah tidak buna Imam Busiri, wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghorfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Wa kulluhum sataja utusan min rasulillahi dari Gusti Kanjeng Nabi multamisun panika pada ngampong pak. Napa saya yampongin? Ghorfam minal bahri aw rashfam minad diyami. Ibarat temul jana nabi satase saya yampongin kun sacelokan. Ibarat temul jana nabi aing ojan saya yampongin kun sacap-cap. Sataja utusan pada ngampong ke Kanjeng Nabi. Olah tin bait setelahnya. Wa kullu ayin atar ruslul kiramu biha fa innamat tasalat min nurihi. Saja mukjizat seebek para utusan. Nabi Musa bisa memecah lautan, Nabi Isa bisa menghidup. Kaisa saja saking polana nalpe dekan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampai teti Gusti Kanjeng Nabi singkat cerita sampai mangken nih Pak Nur Muhammad pakun bada. Sehingga orang-orang senalpe sesemak seoleh gilian dari Nur Muhammad nika. Sami akati utusan-utusan terdahulu. Saja na bakal epateti orang sejaja sareng Gusti Allah. Amin Allahumma. Ini para hadirin, tidak mungkin setelah Nur Muhammad wafat, Nur Muhammad nikah cabut boleh ban Allah, tak mungkin. Main ke Kanjeng Nabi pak, orang-orang wali guluban sampian entar nyelase ke Tuampar, entar nyelase ke Syekhona Khalil, entar nyelase ke Wali Songo. Banyak orang man pelai mana tak hajat, bener tak bener? Nih kahunkan Wali Songo napa boleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini pon kain toh seterakhir jelas teti harus nalpe terus kaula ajunan dak seterakhir acara ini kapa montro sajon raja ganjarna kisitong talpe aki ke Kanjeng Nabi makle saja nek terima Allah montro sajon raja ganjarna pak niatin rebena bengesepo nikah pabada bengesepona reng matura cak makecak reng matura ni kai jaga ban Allah ambu reng matura cak ngocaan bensin ni palarang ban pemerintah ambu cak ngocaan pajak paungke terus ban perintah ambu pak bensin ni palarang gula ban sampean sajen kelar meleh pajak paungke gula ban sampean sajen banyak si andi sepeda si andi motor sajen banyak lorong sajen selak bener tak bener. Nah apa parlona gula ban sampean asero ampon beda orang kadang ngocak nyamanan zaman Pak Harto orang yang panyaman engki nyaman cuma Pak Harto ke ngembian tak kelar melen apa samangken nih kata panyaman embian sajen kelar le meleh pada ben anak pak anak nih sajen manja sajen manjo tapi sajen tekan sajen nih reng matura nih kayak jaga ban Allah nyon sapora pak siapa yang berhasil menjadikan kolab raksasa pabrik rokok besar senyaman gudang garam nang Indonesia mun beni reng matura gudang garam jual loko cek larang reng matur aku bayi TV yampongnya ben reng luar mak nyaman akhirnya jual keluar kia sopung gudang garam dari 5 triliun teti 900 miliar teti 500 miliar capok sira capok reng matur Alfamaret Indomaret ngitek capok reng matur toko Pak Lekor jam di reng matur mak nyemak ke menteri soro larang Pak menteri reng matur muka Pak Lekor jam tak bisa jika semuka terus pergi kiamat kan kiamat ki muka setengah hari kuah tori reng madura nih kayak jaga ban Allah ampun cecak makecak panjenengan tak usah sampai ke Jobo lempas dari Suramadu orang hidup hanya untuk bekerja di sana pak kapan sip pagi kol 6 pagi sampai kol 6 sore sip malam kol 6 sore sampai kol 6 pagi terus begitu hidupnya beda saya sempat amulur saya sempat mangkat umroh coba pak kun kop cokop untuk memenuhi kebutuhan sehari ring madhur kol belu kipi kopian kol sangaki nyemprot manon sampurna amulot romaan amulot benih pengacur romaan amulot kopi orang umroh sajian banyak bener tak bener cak maket cak ring madhur ini ampon ring madhur ini kayak jaga ban Allah lemakin sebab nah apa sebab ring madhur ini kayak jaga ban Allah karena reng matura didik sareng para ulama kaanggui terus engak karamuun sebode ilmu tanah pak kaanggui terus engak kabengesepon sebode ilmu tanah gula tanya kak mau beda acara neng matura setada hubungannya kabengesepo acara mantan ibu kak Fatihah bengesepo napa hubungan mantan ben reng mate pak jo orang mantan orang amantan nih kan nyelamatin bareng odi mak reng mate saya Fatihain pak nih kak selamatan Roma Fatihah ke bengesepo
mau muloten Fatihah kabung sepo, selamatan umroh Fatihah. Tidak ada satupun acara yang matura nikah selepas kesampungan kabung sepo. Dan gula lestari madepa itu lima pak kelebun ribarin orang seodi neng atas bumi ramon bedelem bumi mon ramo seringnya seram ramo seringnya putok setas bumi bekal nyelbi kalaban sampurna. Inilah rahasia na orang matura. Ana pareng matura nih mak sampai mungkin jaga ban Allah karena yang matura didik sarang ulama kaangui terus pung nyampung kabung sepo. Jadi beda dua hal si tidak boleh lepas dari remoh kaula ajunan. Situng niatin molot, dua niatin rebana banget sepo. Karena mau niatin rebana banget sepo sajian raja kenceran apa? Gula ban sampean asadeka mun tak niatin rebana banget sepo. Nyabek ke masjid 10.000. Tak niatin rebana banget sepo. Oleh kenceran kun 10.000 gini ka, Pak. Tapi mun si 10.000 niatin rebana banget sepo. Abdina tak oleh sekali lora. Benih sapa ni ka konsep Pak. Mohon panjenengan si 10.000 ini atin rebben banget sepo si 10.000 ban Allah teragi ke lem kubur si lem kubur celep gula ban sampean andi kenceran birrul walidaini abek teka banget sepo birrul walidaini sirrun najah wa miftahu babil falah abek teka reng sepo dua itu rahasia daripada kesuksesan itu kunci daripada pintu-pintu keberhasilan nih Pak ben beli na tak kira pakun 10.000 mohon kesedekah kamu sepo sajen tandes beli na itu nikah. Jadi satu aja kalau kau nak guluban sampean niatin banget sepo, andi tamoy, aku bayi kopi, niatin reben banget sepo. Man mon kuniator ibri ya kuniat, tapi mon niatin reben banget sepo, aku bayi teh, aku bayi kopi, niatin reben banget. Ya keng tak usah aku bela ke tamu ya Pak, bela kagel lu bah keng ngireng ya tore kak dintor reben banget sepo, benih siapa nih kak, untan ki neng de pora kesak, bakto aku bayi, Arya din been Pak. Arya din been Bu ani kasi panjenengan kai atau raki masya Allah jojo din guluban sampean Pak kamu kira cekek nawan Allah depak lora ya je depaan kanjeng Nabi pernah periksanin sarang sahabat orang yang sepuh bini abtina ampon wafat min Nabi abtina sedekah kencerna atau raki karen sepuh bini abtina fek depak Gusti ya je depaan naam depak depun Gusti kanjeng Nabi mangkana beung sepuh kaula ajunan bok toki odin kadang lebur namankan gedeng kan napa kai sebeni beni napa Pak maksud tinggal beung sepuh mate gedeng ge sama lek gula ban sampean se arebe ke beung sepuh le tak usah nyare le nyaman molong nang etani na TV sama nikah beni jual ke sa beni patepes bodoh orang sebab cerdas engki lora jual ra deki oleh na obonge karebang kak di mata kira Pak jadi beda dua acara beda dua hal saya tak oleh lepas dari acara gulaban sampean situng molot makle saja eka terima ban Allah dua niatin rebban abang sepo makle saja ekal tekel kencerna sareng Gusti Allah nah nikah mun acara mantan kan tak pantas Pak acara Maulid Nabi di Maulid Nabi sekaligus walimatul arus kan tak pantas tikal beriin judul walimatul arus kengkun niat amolot sekaligus arabain bang sepo sekaligus nyelamatin anak si akabin sama nikah sekadin to teretan aduh teger abid kelu kayak tonyo nang pangapora iki cek pah tak langsung abahas ke nikah gula gula ada ki leng-leleng kaman tak abid timen iki dan kamu keraja manfaator barokana Pak saja saya pada Pak dan gula mulai gelak mun beda saenah beda ngartena beda mantep beda mason ka teh Pak kak panjenengan usaha apa yakin kak dinto benih dari ten gula lesan ten gula Pak tak bisa maguli ateh lesan ten gula tak bisa mengarteh lesan ten gula tak bisa apareng hidayah saya bisa maguli ateh bisa mengarteh bisa apareng hidayah kak dinto saja Allah jadi dari pon apa saya pada Pak ten gula mi beda saya ngarteh panjenengan samangken kaya dari Allah benih dari ten gula jadi ngereng sokoren kamu ke jadi ilmu sebarokah manfaat lemon beda tak saenah le nikah buruh nikah din gula sapora aki nggih kecangkolangan pamator tengkak kuli dan lain-lain macam epon le kini karena budu bencuban ahlak badan kaula kamu ke kaula sapor asarang Gusti Allah banyona sapor ada panjenengan sateja hadanallah wa iyyakum ila subulis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.